салом бинандагони гиромӣ, муайни ҳол дар муассисаи давлатии театри вилоятии мусиқии мазҳакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови Шаҳри Бохтар қарор дорем. Гурӯҳи эҷодӣ хостем берун аз пойтахти азизамон шаҳри Душанбе бо ҳунару истеъдод ва намоишномаҳои театрҳои шаҳру ноҳияҳои кишварамон ошно гардем ва баҳри шумо бинандаи ҳамешагии телевизиони Сафина барномаҳои ҷолибро таҳия кунем. Дар барномаи навбатӣ нақш аз ин театр намоишномаи Бежам ва Манижа интихоб гаштааст ва қаҳрамони мо аз ин намоишнома ҳунарпешаи ҷавону боистеъдод Отахон Саидзода интихоб гаштааст. салом, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Ташаккури зиёд, бисёрам хуш омадед. Салом ба шумо, салом ба тамоми бинандаи азиз ва мухлисони телевизиони фарҳангии Сафина. Ташаккури зиёд. Бинандагони гиромӣ, бояд ёдовар шавем ки намоишномаи Бежам ва Манижа аз рӯи асари Абулқосим Фирдавсӣ дар коргардонии Баҳром Қурбонзода рӯи саҳна омадааст ва қаҳрамони мо дар ин намоишнома нақши Бежамро ба уҳда дорад. Аслан пештар бо ин асар ошно будед ва то куҷо ин намоишнома ҳирфавӣ рӯи саҳна омадааст? Ҳунармандони мо бори аввал ба шоҳномаи Фирдавсӣ дарс мезананд ва рости бо ҳамроҳи коргардон ин асара ман хонда будам. Ин аз рӯи шоҳномаро яъне ки варақгардон карда будам ва ҳамин достони Бежам ва Манижаро яъне ки хонда будам. Бисёр ба ман писанд омада буд. Рости рӯзе аз рӯзҳо яке аз коргардонҳои ҷавони театри мо Баҳром Қурбонзода ки аз пайи интихоби намоишномаҳо мешудем, яъне ки дар ҳар як сол нақшаи репертуарии театр муолака тасдиқ мекардем. Баъдан хостем ки як намоишномае бошад ки мақбули бинандагони азиз бигардад ва дошта бошад, яъне ки таърихӣ бошад ё ин ки драматургияи миллӣ бошад. Рости мо интихоб кардем намоишномаи Бежам ва Манижаро. Ташаккур. Барои боз ҳам ошно шудани шумо бинандагони гиромӣ, порчае аз намоишномаи Бежам ва Манижаро пешниҳодатон мекунем ва боз сари суҳбат бармегардем. дар асл ин намоишнома тариқи назм пешниҳоди бинандагон гардидааст. аз бар кардани ин қадар достон бароятон мушкил набуд? Рости дар ҳақиқат як асари бисёрам душвор буд, достони бисёрам душвор аст. Тариқи наср ман мутолиа кардам ин достонро, тамоман дар он ҷо дигаргуна буд. Баъдан ки бо ҳамроҳи Баҳром Қурбонзода ин намоишномаро ки интихоб кардем ва мо пешниҳод кардем ба устод Ҷумъа Қуддус ки инро як инсценировка кунанд, ба тариқи назм мо рӯи саҳна биёрем ва бештар ман дӯст дорам дар саҳна, яъне ки ҳамин достонҳои шоҳномаро биёфарам, нақшофарӣ кунам ва тариқи назм. چون از جانب شاه بیژن خوب پذیرفته می‌گردد، البته با دلیری و شجاعتمندی او دیگران حسد می‌برند و قصد سرنگون کردنش رو پیش می‌گیرند. همینطور نه؟ بله، راستی وقتی که در دولت ایران، یعنی که چون بیژن از ایران زمین است،
дар бори шоҳ Кайковус вақте ки аз ҷониби имронӣ меоянд ба қаср ва мегӯянд ки байни давлати Турону Эрон як маконе ҳаст, тамоми зироатҳо мекоранд, дарахтҳо мекоранд ва инчунин ба кишоварзӣ машғул ҳастанд дар он давлат. Яъне ки дар он ҷо гурозон меоянд, тамоми ҳамон меҳнату заҳматҳои ҳамон кишоварзоро талабу тароҷ мекунанд ва баъдан вориди дар бори шоҳ мешаванд ва мегӯянд ки ҳамин гуна аст ки тамоми гурозон, тамоми меҳнатҳои моро барбод додааст ва аз шумо кӯмак мехоҳем. Чун дар ин ҷо шоҳ яъне ки таваҷҷӯҳ мекунад ба суханҳои он шахсон ва мегӯяд ки кист, яъне ки паҳлавонҳое ки дар дарбори он кас зиндагӣ мекунанд даъват мекунад ва мегӯяд ки ки аст аз ҳама қавитар ва ки ҷуръат пайдо мекунад ва рафта ҳамон сари ҳама он гурозонро яъне ки бибурад. ва дар ин ҷо чун Бежан писари паҳлавон Гев аст, пешдастӣ мекунад ва мегӯяд ки ман меравам барои нест кардани гурозон. аз ин номдорону гурдони ман ки ҷӯяд ҳамин ном дар анҷуман шавад сӯи он бешаи хубхвард ба номи бузургу банангу набард бибурад сари он гурозон ба тер надорам аз ӯ ганҷу гавҳар даред. эй номдорони замон, гурдони пок, ки донад яке ранҷи ман ранҷи хиш ва аз он пас кунад ганҷи ман ганҷи хиш. ман оям ба фармон ба ин кор пеш зи баҳри ту донад танонҷони хеш. ин ҷавонӣ чарост? ба нерӯи хеш ин гумонӣ чарост? ҷавон арчи доно буд бо гӯҳар абе озмоиш нагирад ҳунар. эй боби пирӯзгар махсуси ба ман гумонӣ мабар. ба роҳе ки ҳаргиз нарафтӣ мапӯй бари шоҳ хира мабар обрӯй. ин гуфтаҳо аз ман андар пазир ҷавонам ба кирдору тарроҳӣ гир сари хокро буксилонам зи тан манам бешани кеви лашкаршикан. офарин бар ту бод эй пурҳунар, ҳамеша туи пеши ҳарбат сипар. ҳар боре ки ин ҷавони ҳунармандро дар саҳна мебинам, ростгап дар кадом нақше ки набошад ҳамеша эҳсос мекунам ки бисёр як меҳру муҳаббат нисбат ба саҳна баланд дорад, як сидқу сафо дорад ва ҳар нақшеро ки иҷро накунад ҳамин нақша аз рӯи бисёр як меҳру муҳаббати баланд иҷро мекунад ва алахусус вақте ки мо дар саҳна нақши Бежанро аз намоишномаи Бежан ва манежаи Фирдавсии бузург тамошо мекунем, мебинем ки ба синни соли бисёр ҷавонаш нигар накарда як далерӣ, як шуҷоат, як мардонагӣ, як бисёр шаҳомати баланди худашро дар саҳна нишон медиҳад. дар ин ҷо албатта донистани шеър ба актёр хеле зарур буд, яъне ки вазни шеър албатта барои актёрҳо хеле муҳим аст ва дар ин ҷо дар нақш бо ҳамроҳи ман ки пира бозӣ мекардам дар ин нақш бисёр хушбахтона ҳунарманд, яъне ки партнёр мегӯянд дар мо, бисёр барои ман бисёр ёрдами калон мерасонд. Нигоҳи вай хеле нигоҳи хуб буд, нигоҳи ошиқона буд. дар ин қисмати намоишнома Бежан ба манежа шайдо мегардад ва барои ба даст овардани муҳаббати ӯ чӣ бозиеро анҷом медиҳад? баъд аз оне ки аллакай муваффақ мешавад Бежан тамоми гурозонро сари гурозонро мебурад ва ҳамаи он дандонҳои ҳар яктаашро мечинад ки барои далел овардан ки дар ҳақиқат ман ҳамин корро кардам, қаҳрамониро кардам ва бо худ мегирад. баъдан бо ҳамроҳи Гев мераванд ба давлати Турон ки дар он ҷост дар ҳар ҷашне оростанд, яъне ки як ҷашне ҳаст дар кӯҳу даштҳо, яъне ки манижа бо ҳамроҳи гулдухтарон ва дояву дигару нафаро дар ҳамон ҷо яъне ки базм оростанд ва наздик мешаванд бо ҳамроҳи Гев Бежан ба он ҷо ва мебинад аз ҳамон ҷо писанд меояд. намедонам зебогии Бежан ба духтар ҳам писанд меояд ки дигар ягон чизро нигоҳ намекунад, не обрӯи падарашро нигоҳ мекунад манижа, не дигар давлаташонро, зеро ки ин Эрону Турон бо ҳамдигар бисёр зиддият доштанд дар ин шоҳнома аз рӯи ҳамин офаридаи ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ.
дар ин намоишнома нақш бениҳоят ба худи шумо мувофиқ буд. Манижа то куҷо ҷои холигии намоишномаро пур мекард? манижам бисёр кӯшиш мекард ки аз уҳдаи нақш бибарояд ва ман то ҳол намедонам ки ман аз уҳдаи нақш баромадам ё ин ки не ва то ҳол ҷустуҷӯ мекунам ки ман ҳар гоҳе ки рӯи саҳнаи намоишномаро бозӣ мекунам як чиз мекобам, як чизе кунам ки ба ҳамон қаҳрамон ба ҳамон паҳлавон наздиктар бошад. ман худам фикрам намекунам ки ман аллакай ҳамин нақша аз уҳдааш баромадам. то ҳол манам дар ҷустуҷӯ ҳастам барои ёфтани нақши бежан. манижа бисёрам ҳунарманди хуб буд, Наргиз Мирзоева, ва бисёрам кӯшиш мекард ки аз уҳдаи нақш бибарояд ва бо ҳамроҳи коргардон бисёр тамринҳои зиёд кард. ай духти туро, ай пари, паризодаи ё сиёвахшиё ки дилро ба меҳрат бахшиё, бигӯям ки чун омади эдаро, ки овардат эдун бадин ҷодаро. надидам чу ту ҳеҷ ай моҳрӯ, чӣ номи ту аз куҷои бигӯй? сиёвушная на паризодагон, аз эронам, аз шаҳри озодагон, аз эрон ба ҷанги гуроз омадам, бадин ҷашни турон фароз омадам. ки омад ба ҷанги гуроз? ба танҳоӣ кардам ҳама корсо, ба дидори ту чашм равшан шавад. зи ту дашту хиргоҳ гулшан шавад. чаро инчунин қаду ин рӯи бурз, биранҷони хуб чеҳра ва гӯз. на ҳар кас бувад марди разми гуроз, манам шери ҷангӣ, манам размгари соз. сарошон буридам, фикандам бала, видандонҳошон барам назди шоҳ. ҷуз ин размгоҳ огаҳӣ ёфтам, сӯи геви гударз наштофтам. биёву биши дилшод бо паҳлавонро ба ҷанги шумо биёр. чун манижа мафтуну шайдои шумо мегардад, аллакай қавму қабила азамату шӯҳраташро фаромӯш месозад ва мехоҳад бо шумо бимонад. дар ин қисмати намоишнома буд лаҳзаҳое ки шумо аз асар берун баромада бошед? ҳар чизе ки мо аз рӯзи аввал кор мекардем бо ҳамроҳи коргардон Баҳром Қурбонзода, бисёр аз ҳамон достон истифода мекардем, аз ҳамон пайваста мо кӯшиш мекардем ки аз сценарий берун набароем, аз ҳамон асар берун набароем. то он дараҷае мебаромадем ва коргардон мегуфт ки не, ин гуна аст, ин нақш бояд ин хел бошад. ба бежанам ҳар кас писанд намеомад, чун инам писар яке аз паҳлавонони номдор буд ва бисёр як мағрур буданд ва хеле ками бо Манижа ошиқ шуд, яъне ки дил дод ба ӯ ва тамоми нақшаву ниятҳое ки он касро барои нест кардани гурозон равон карданд ва ин тамоман дигар хел шуд нақшашон. дар кадом сатҳ иҷро кардани Сайзода Отахон ҳамеро гуфтанӣ ҳастам ки барои ҳунарманди овозхон, яъне ки вай овози худро бо ҳамун навозанда бо ҳамун ҷур мекунад. ҳунарманди овозхон актёр бошад бевосита, яъне ки ҳамун садои овоз, нутқ, сухан, яъне ки суханро, образро расондан то охири саҳна. اگر شما تماشا کرده باشید وقتی که در توران است، وقتی که در ایران است، وقتی که در محبس است، وقتی که در محاربه‌های بین همدیگری است، بسیار دلیری نشان می‌دهد، بسیار شجاعت نشان می‌دهد و من گمان می‌کنم که از عهده همین نقش بسیار به یک سربلندی، بسیار با یک زیبایی برآمده است. صحنه‌هایی است که عاشق است، صحنه‌هایی است که او قهرمان است، صحنه‌هایی است که نوترس دلیر است. و یعنی که حس وطن دوستی در سیمای همین بیژن که هست، اصلا حس وطن دوستی است و برای حمایت وطن، برای حمایت مملکت خود میخیزد و با مقابل همون گرگان و اژدهاران جنگ میکند، با جنگ میرود مقابل خوگان. و همینجا در اینجا البته قهرمان این ابراز رو خیلی خوب، یعنی که اکتور هنرپیشه ابراز رو خیلی خوب آفریده است، با همراه کارگردان البته خیلی با یاری خیلی زیادی رسونده است. و من گمان میکنم که برای تئاتر ما و اجرا کننده که نقش همین بیژن اوتاخان جانم خیلی خوب آفریده است این نقش رو. بینندگان عزیز، این لحظه ها پرچه رو از بازداشت بیژن منظور شما میکنیم و باز صحبت رو ادامه میدیم.
برگشت روز چون این از گردنده کش پشت چون نرمی نمودی بیا بی درشت چی گفتی تو حالا؟ ندارد کسی پوست بر من مگر همه سری آید تنشازی سر این از گردنده لاجورد نداند کسی خدری آزاد مرد با تو یک مصلحت 30 سالاری توران چوفیل باشه ها مورچه رو کمدان مرا 30 سالاری توران بود راوی ای تازی مرگن یا بد خبر هرچند نمایشنامه قسمان به آخر می رسد، همون اندازه جالبتر می گردد. خب این حال می توانید درباره بیچارگی منیژه کمی حرف زنید، چون او برای محبت صمیمی خود تمام هستیش را قربان می کند. راستی اینقدر زیبا و فریده است، اینقدر نازک و فریده است، اینقدر با محبت منیژه رو образи منیژه رو استاد ابوالقاسم فردوسی و فریده است که باور کنید تماما ناگفتنی است و هنگامی که تماشا میکنید اون قدر شاه دختری که اینقدر با دولت است و اینقدر بوی است و برای دل بیژن رو به دست آوردن چی کارهایی نمیکند، به گدایی میرود، نان میطلبد و خودش رو در نزد مردم در اون دولتی که پدرش در اونجا یک راهبری میکند اون دولت رو. راستی بسیار یک نقشی بود برای منیژه، از تمامی یگام چیزی بهتر از عشق در نزد منیژه نبود. منیژه همین است تو را خانوما زواری بر این بسته تا جاویدان بهارش توی غمگسارش تو باش در این تنگ زندان زوارش تو باش نام منیژه خودش مهر است و بیژن نیست، یک هر دو آمیختگی دارن با هم، یعنی که مهر محبت هر دو پاک هستند، هم منیژه هم بیژن. همین مهر اینها رو جدا نکرد از هم دیگر و تا به آخر کاری کردند، عذاب‌های کشیدند، از مردم نیز طعنه شنیدند و باز هم منیژه کوشش کرد که دل بیژن را به دست بیارند، چون در چاه بود، میرفت گدایی میکرد و نان میطلبید و میآورد در چاه به بیژن میخوراند که مقصد گشنه نماند و نمورد و من به عشق خودم رسم. بهترین همین نمایشنامه را در فستیوال آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی پرستو 2021 پیشکش راهبان کرده بودید و تا کجا موفق شدید؟ در فستیوال وقتی که پیشنهاد کردیم نمایشنامه رو، دو نمایشنامه بود ما پیشنهاد کردیم و یکی از همین نمایشنامه انتخاب گردید از طرف وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. ما نیز هم باوری داشتیم که یک دسته هست، یک نمایشنامه هست که در همین فستیوال یعنی که دیگرگونی میبخشد به این فستیوال و صد شکر که امروز ما نمایشنامه رو چون پیشکش بیننده عزیز کردیم و پیشکش هیئت یکمان از جانب اهل تالار، از جانب متخصصان، از جانب اعضای حکمان آقای سیدزاده آتاخان بسیار سخنهای به همتا گفته شد و در اصل سیدزاده آتاخان از عهده اگر همین نقش گویم برآمدم یکم جای خطاگی نیست، در اصل بسیار یک سطح بلند از جانب استادان، از جانب شخصیت ها سخنان بسیار مهربانانه و احسن و آفرین گفته شد. سیمای زیبا، نطق برا، قد و بس زیبا و اجرایش والا بود و قبول هم شد و احسن شد که معرفی شد و جای دویم رو سزاوار و جایزه و قدردانی با دیپلم شد. همین نمایشنامه بیژن و منیژه.
پیش از اونی که ما به شهر دوشنبه رفتیم یک گروه تأسیس داده شد از طرف وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان که آمدن نمایشنامه‌های در فستیوال پیشنهاد می‌گردند. در هر یک تئاتر یعنی که قبول می‌شود، انتخاب می‌کنیم، انتخاب شد بعدا پیشنهاد می‌کنیم به فستیوال. خوب آمده تماشا کردن از جانب هیئت منعقدان تئاتر در اینجا اشتراک کردند. خوب نمایشنامه ما انتخاب گردید. فکر و عقیده های هیئت حکمان رو گرفتیم و گفتن که چگونه باید در فستیوال باید باشد. ما با مسئولیت آنها نیز با بعضی صحنه ها رو دیگر کردیم، سر و لباس ها رو دیگر کردیم. پیش رو با من بگوی مگر وقتی نکت نموده است روی این کاری سر با امیدی آنم که بکشاد بر کنون به وفایی نما نشکن صدا سوگند با من پیمان سنان را زبان هم نماند بابا دریغا که شو روزگارانی من دلی خسته و چشم گریانی من. آتاخان فکر میکنم لحظه های آخری نمایشنامه بیشتر به شما پسند. من نمیتونم بگویم که لحظه آخرین بیشتر به من معقول بود. سراپا این نمایشنامه از اول تا به آخر به من پسند آمد. هر لحظه ای که من صحنه میبرآمدم همون در همون ابراز بودم و در همون میخواستم که با یک جرأت با یک دلیری همین نمایشنامه را بازی کنم و هر صحنهش برای من عزیز بود، زیرا که ما اولین بار به شاهنامه دست زدیم و موفق هم شدیم. صد شکر. و من افتخار از اون میکنم که یک اثری دراماتورگی ملی داشته رو، یک شاهنامه رو ما روی صحنه آوردیم و من افتخار میکردم هر وقتی که به صحنه میبرآمدم و نقش میآفریدم افتخار از همین بزرگان میکردم که ما چنین بزرگان داشتیم و چنین داستان ها رو آفریدن. گرگینی میلاد با من چه کرد؟ هرایت منو بر جهان بینی من و دور است خیز آید از کینی من. جوانا دلینا گر تو بدخوی بیسازی و گفتاری من نشنوی بیمانم تو را بسته در چاپای به اسبم در آرم شوم باز جای. یا پاک نیا من این گرگین به فرمانت بخشیدمش دورم زکی. ببخشا گناهی مرا ندانستم که با تو چی شد. از این رو پس به شاه گفتم که تو را دیوی سفید فرو بود. در آخر بیژن به وصال منیژه میرسه؟ بله، یک صحنه هست در اونجا یعنی که منیژه میطلبد و اون خبری که هست گرگین وقتی که میرود با بیژن با یعنی که ایران و میبیند که چرا تو تنهایی و با گپ‌های نیرنگ بازی میگوید که مقصد وی را گرگا خورده است یا که بیژن را یا که گرازان خوردن. بعدا شاه به نزدش دعوت میکنند، میگوید که اگر که همین گونه باشد من تو رو یعنی که نیست و نابود میکنم و میگوید که نه اون کس در همون جا است در چاه یعنی که در دمی همون توران است یعنی که اون رو در چاه پرتافتند. بیژن نبیره رستم است. بعدا این سخن ها می رود و کار میکند با شاه ایران یعنی که صحبتی میبرند و میگویند که مقصد ما رفته میبینیم یعنی که یک کار میکنیم یعنی که در نقاب رستم نمیرویم یعنی که همچون سوداگر میروند و به توران بعدا میفهمند بیژن در کجا است و بعدا کار میکنند و از اونجا آزاد میکنند بیژن رو یعنی که بیژن رو آزاد میکنند. رستم از چاه میبرارد. بعدا بیژن با منیژه به وصال هم میرسند و میآیند به ایران. در آنجا توی تماشا میکنند. اسبان نشستند یک سر مهان گرازون به درگاه شاه جهان چو آمد به دیدار از
روزیمه زیر و جاوید بادا بکامت سپه سرت سبز بادا دلت شادمان تنی پا دور از بدی بدگمان و بیژن سج آمده با ایرون همه پیکرش گوهر و زرش بون یکی تاج و 10 بدر دینار نیست پرستنده و فرش و هر گونه چیز سپاسگزارم شاهی جهان ایا گودینه این خواسته ببر سوی دختی روان کاسته برنجش مفرسای و سردش مگوی نگر تا چی آوردی او را بروی تو با او جهان را به شادی گذار نگه کن بر این گردیشی روزگار یکی را برآرد به چرخی بلند یکی را زی چاه آورد سوی گاه نهد بر سرش برزی گوهر کلاه چونین است کاری سپنج و سرای بدون نیک را او بود رهنمای تشکر زیاد برای یک صحبت گرم و صمیمی در کارهای ایجادیتان باشد. موفقیت را تمنا می‌کنم. تشکر زیاد. بینندگان گرامی، صحبت داشتیم با دیرکتور مؤسسه دولتی تئاتر ولایتی موسیقی مذهبی به نام عطا محمد جانوی شهر باختر آتاخان سعیدزاده از نمایشنامه بیژن و منیژه. اینجا برنامه نقش انجام می‌یابد. خیر تا دیدار نوبتی.